Sve je počelo kada je krajem prvog polugodišta učiteljica Mirjana Nedeljkov, kojoj je bio dodeljen prvi razred, proglašena tehnološkim viškom bez, kako navodi, osnovanog objašnjenja. Direktorka je iz ličnih razloga dala ocenu 2 za moj rad, što moje kolege i inspekcija koja je dolazila nema nikakvih propusta u radu. To me je jako povredilo za moje 23 godine rada. A na mom radnom mjestu radi učiteljica iz druge opštine, znači njoj se plaćaju putni troškovi i dolazi na posao ovdje iz Šapca, a ja sad idem u zbornici. Problem je dostigao vrhunac kada je 785 meštana Platičeva potpisalo peticiju tražeći smjenu direktorke Marine Jezdić zbog, kako su naveli, zloupotrebe funkcije, samovolje i bahatosti, uvreda i ucena i načina na koji se ophodi prema deci, roditeljima i nastavnicima. Školski odbor je odbacio peticiju, a pojedine potpisnike direktorka je tužila zbog klevete. Negde oko 20 ljudi je privedeno na informativni razgovor, između ostalog od tih 20 ljudi 5 roditelja je tuženo i ja sam jedna od tih. Navodno da smo nosili peticiju bez teksta, što mislim nije tačno. Ja stojim iza toga da je tekst bio, da su ljudi upoznati šta su potpisivali. Direktorka škole Marina Jezdić tvrdi da je otpuštanje posljedica racionalizacije i spajanja odeljenja i odbacuje optužbe da je zaposlila nove radnike. Ako su to inspekcije potvrdile, onda zaista ne znam da ima bilo kakvog razloga da se stavi bilo kakva primjedba na bilo kakav propust. Ja i da sam zaposlila nekog novog, verovatno bi uveliko inspekcija već poništila i ugovor o radu i sve ostalo. U međuvremenu, buni protiv direktorke pridružili su se i pojedini zaposleni u školi, ogorčeni zbog njenog ponašanja. 13 godina radim u školi, ona mene preko noći izbaci iz kuhinje, ubaci ženu koja nije uopšte kvalifikovana za to. Ona i nije bila stalan radnik. Ja sam stalan radnik, ona nije. Ja nemam pravo da radim u kuhinji, ona kao obućar ima pravo da radi u kuhinji. Oni koji su nezadovoljni, jednostavno su nezadovoljni, pretpostavljam upravo zakonitošću, znači i mog rada i rada škole. U međuvremenu neki roditelji su povukli svoje potpise uz obrazloženje da su mislili da potpisuju peticiju za vraćanje učiteljice Mirjane Nedeljkov na posao, a sud će utvrditi da li je bilo falsifikovanja.